Evo Marcele, dugogodišnji ste izlagači u Zagrebu i u Beogradu, ali sad je Lady 990 prvi puta u moru, koliko vam to znači? Pa nama puno, evo, nakon 20 godina postojanja firme, to je recimo 5. generacija naših brodova i nama puno, dugo se to vremena spremalo, razvijalo, crtalo, modeliralo, što na frezama, šta ručno. Bio je to jedan, ajmo reći, veliki zalogaj, veliki projekat, da mogu slobodno reći za jednu malu firmu, evo, koja trenutačno zapošljava 18 ljudi. Stvarno ste, evo, sa modelom 990 uspjeli napraviti jednu jako lijepu priču i silueta broda je u isto vrijeme i moderna, ali zaista ima ovaj tradicionalan štih. Pa evo, kako vam je to pošlo za rukom? Pa evo gledaj, tu iskustvo raste, znači doslovce danas mogu reći da iskustvo raste, ljudi su vikali pokvarit ćete se, predobri ste, ne možete biti tako dobri, pašće kvaliteta, u stvari idemo u kontrasmjeru uzlaznom putanjom, kvalitetu dižemo, dižeš dizajn, razvijamo se u svim pogledima, evo i novog pogona i prostora, uvjeta, znači na 1800 kvadrata ostala proizvodnja, na 2500 kvadrata opremanje, tako da smo tu recimo puno napredovali. U jednom trenutku se 2013. jedan dizajner, Jure Kršanac, priključio, ajmo reći, našem timu ljudi koji je stalno prisutan u dizajnu, u podršci, da recimo još dvoje ljudi, Nataša i Petar, dva, ajmo reći, školarca, Juretova, njihovi školski kolege, Roko Dehala, evo pokojnik koji nam je radio dobar dio i projekta i dokumentacije i odobravanja i stabilitet i taj dio priče, tako da je to su recimo njegovi učenici i bilo je tu dosta ljudi prisutnih, uključenih i to je jedno iskustvo što su mene kad sam išao na brodogradnju učili radione, znači obrta i struke, škole, projektanata, inženjera, iskustvo plovidbe na moru. Mi smo 450 brodova do sad napravili i tu se vidi, ajmo reći, da je tu uključeno to sve skupa, promišljeno, prostudirano, razvijeno. Moram vas priupitati, s obzirom da je brodica predstavljena pred 1,5 godina, kako se prodavao, kako je bila situacija sa narudžbama, otkud su najviše dolazili kupci i koliko? Pa evo, prva dva broda su prodana na neviđeno, tako reći. Znači, to je već otišlo u gradnji dok se još vidjelo u razvitku. Treći i četvrti, evo, su otišli bez problema, evo, to je prodano na Velesajmu. Nakon toga smo mi ostali bez demo broda, jer smo prodali svoj demo brod, tako da nismo imali šta izložiti i pokazati. Jaka brod je teško prodat po slikama, ipak je to recimo već ode u nekakvu cijenu, u neku veličinu, u iskustvo kupnje, što su već, to nije prvi brod koji ljudi kupuju, to je ljudima drugi, treći, peti ili zadnji. I onda tu već ljudi to promišljeno kupuju sa nekakvim željama, iskustvom, znanjem, potrebama, šta oni očekuju od toga i šta mora zadovoljiti njihove potrebe i želje na moru. Kakav je pogon i da li je možda u planu verzija sa vanbrodskim motorom? Pa evo, za sada to je jako lako nama odraditi, znači verziju vanbrodskoga, ali tu potrošnja strašno raste. Znači tu angažirana snaga mora ići ono 2x300, ko što je recimo u rangu tih brodova te težine, to je 6 tona broda. Tu već potrošnje idu na 80 do 100 litara. Ja bježim od toga, od kad gradimo brodove, mi nekako uvijek idemo raditi ekonomične trupove, da su to poludeplasmanci, da sa što manjom angažiranom snagom dobijemo što ljepše brzine. Ovaj brod je zamišljan da imate putnu 12, 13, 15, 18, kad treba pobjeći 20. Njegova maksimalna je 25, evo, to ste vi kao časopisi testirali, tako da smo sa Bratslavom i bili na probnim vožnjama i radili kompletne ljestvice. Dobijete ono da se vozimo 20 milja na 40-45 litara. I to je u redu, evo, tu smo 2, 2, 2, 2, 3, 2, 5 do 2, 7 potrošnje, šta je za brod 6, 6,5 tona u okrutnom moru, ok, evo. Mi smo ga sad evo iz Pule dovezli, tako da smo odradili jednu lijepu probnu vožnju, neki 100-tinjak milja. Baš smo ovo prošli sa vanjske strane Premude, Škarde, dok je bilo bure pa smo se zaklanjali od otoka. U Kvarneru je bilo izrazito visoko vala, metar, metar i pol. Tako, lijepo je prevrčalo, lijepo je pjenjalo more, tako da evo probaš malo i u grubim uvjetima. I kakvi su planovi Ladya za dalje? Pa evo, za sada crta se uvijek nešto, uvijek se nešto razvija. Gle, moramo sad evo malo, ajmo reći,
i posložiti se. Sad su 3 modela plovila, 668 unutarnji, 800 vanjski, 990 i tu je sad već teško zadovoljiti potrebe tržišta. Ono, radiš jedno, ne stigneš drugo, radiš drugo, ne stigneš treće. Evo, trenutačno je pogon pun brodova, evo sad više ni nemamo di. Opet ono, kao nova radiona, uvjeta mjesta, već nam je malo. Rastu brodovi, rastu narudžbe i onda je teško. Ali bit će nešto novo sigurno. Mora. Ok, fantastično Marcele, hvala vam puno.